thlir tu te chi bai ule du sak ta ka kan channel min lo thlir sak thina wangin in chunga kan lo me kan thria thi wangin covid-19 chuan zia omlam aiin zual lama lapan zela hena na rika fanga rampani US le China in huat na point zia omlam alapan hlei thailo heti lai hian fin fianerin tlak om hlei thailo covid-19 hi Wuhan khopuya tanga lo chhuak ani ti mailani lai hian Chinese scientist chuan thubeng ver takaron soi chuak ta Huna Kawlni Kawlvawmina aron zia be chanin he chanchin hi ilo thlir ho teng u Chinese virologist US AÄTLANCHHIA chuan coronavirus hi Chinese military lab atanga put runge yani thu asoi The Sun newspaper London atanga chhuakin hemi chungchang zia dan chu hetiang deuh heni Dr. Meng-Yan virology specialist Hong Kong School of Public Health chuan COVID-19 hrik hi chiang takin People's Liberation Army nena inkungkaih lepatanga chhuakani thu asoi coronavirus hriat chu hlim khan China hian virus chungchang le alo chhuwa dan te hi nasa takin athupa laboratory atanga chhuak ne pu na phei chu athin rimin aphana sa hle ti khovel hriat ani hetiang hini ma se Dr. Lee hian thudang aron soile tatlat mai mihring in kai chhon theida na zirchianna atangin military lab atanga chuak nge ani ti asoi ani Taiwan News Lut Press in live stream manga abiak na hetiang hian soya atir chuan a thil mu chu achu an ho tupa nena a hrila ama ngei poina ngai thupui lo hle ni Wuhan sajotna wet market hi atok tar mai mai ani ati tuna hen scientist te chuan natna hrik hi Wuhan sajotna market atanga ran nung emo ran sa atanga mihring nena pakai le zuang lut ngei ni in an ngai ani Dr. Meng-Yan hi thila soi chhuat chuan China thunei tu ten an manang ti hlavin April thla dai to khan Hong Kong atang hian US lama AÄTLANCHHIA a hei hi ka hre chiang khop mai thil ka soi chuan engtik huna po bo thei kani thu hi Hong Kong zalen na duwa do dal tu huai sen te ang bok hian atiani engtik lai po bo mai thei reng kani ya ka ming nen lam bo vek thei kani atiani chu Dr. Meng-Yan in he thu asoi ma hian University of Hong Kong chuan Dr. Lee hian mihring in kai chhon thei nan na hrik chungchang zirbing na ati thu hi an phat thu an soi ba ka athil mu chu hi thudik ne na inkal ani thuan lo soi ve bok Fox News in a komna Dr. Lee chuan ama chu virus thar zirbing masaber zingami ani thu soin US AÄTLANCHHIA chan hi henat na hrik chungchang a thudik the truth of COVID-19 ka soi wangani atiani Dr. Lee chuan an ho tu pa supervisor in natna thar SARS ang tak SARS like chu aruk te chui chiang turin Wuhan December ni somthum le pakat khana kaltir ti soi boka heta awa chuina hian mitam tak akom chianga chungzinga chon China Center for Disease Control and Prevention a thok ngei po atel ve ni na soi bok a soi zel dan chon a thian pakhat ne na tangin natna hrik thar hi Wuhan khopuya a hloma dar chumi hringte in kai chhon thei nia ngai thu alo hril bok ti asoya Dr. Lee chuan athil zir chian le mu chhuat dan chu an ho tupa hena a hril chuan ngoi chip cham tur le fim khur hle turin a hril ngal atiani min vau khan ngala hlo om chin chiana red line khoi hlek suang che min ti ani hetiang thil chuina soi chu hi Beijing in adu ngai don lo ti asoi ni in Dr. Lee chuan soi coronavirus hripui dar trantir khan China sarkar hian natna hrik le hripui zeizia chungchanga mi puite hriat tura in rin na le fim khurna thu aral khel dar votua piang chu abitum ngal mak makani kha doctor te po he natna hrik thar chungchanga anton hriat thu social media lama soi chuak te po man ngal mak makanni chanchin momi te po hemi chungchanga ngoi tlat turati anni baka report chhuat tuma chekwal vel te chu an man ruwa zong zong ti chiat sak vek an ni bok he natna China tanga dar hi khovel puma mi million som pariat chuang an tling to a mi noi sari velin an thi pui to ani he virus chhuwa le dar hlima China khosak du dan le natna hri ama chon dan te zeb le thupatum dana te thil fel lo tak the dar chak na aru ka om ne pu na chu China chuan a phana sa in athin rim ngal hlur mai zela mase US chuan China chu he natna hrik he dar tuwa ngain apu renga President Donald Trump chuan he natna hri hi
China in a lo chua dan thup bawa tu tlat renga wangin deu so takin China hrichhia China virus ati thin ani China ram hian an record dan chuan hrikai singriat sangli zathum somriat le panga an om to a heng zinga sangli zaruk som thum pali in an thi pui ani US a thung chuan million somli le pasari in free an kai to a heng zinga noi khat le singa le sang sari chuang non na suat to a ni tin mi sing ruk chuangin an kai thar zel anga chu tani engzat nge la kai bela la thi pui zel don ti phei chu soi thu la cheng lo ani ber mai US Secretary of State Mike Pompeo chuan zalen ramte chu China nor le bei puyata na som hiala khovela zalen ramte hian communist China hi a soi danglam lo chuan communist China hian min khoi danglam vek don tho thawani ati ani he hripuya wang hian China le US inkar chu ani telin a chezual zela hei mai hela ni lo China hian khomol le tuipuya athen om ram som ni pakhat te chu hripui an tur lai po soilovin ram zo tomina zar boi hlea India sipai te le PLA te zun ni som panga tharum tho na wangin India sipai som ni anthia China hian a sipai te thizat hi a soilo thunga India nen hen in bia in tol kir hlek ma se ahma aya rip zokin India ram ri hru la hian sipai le Ralthuam tuna hian a chek mek nia hriatani China ram chunga kum tam tak chunga tuilian na saber anton meka wangin an la chlei theilo zo ka ngai na po om meka tuilian hian zia om lampan ta se India a bei don nge khoilam nge bei don ti hi thil chui mi te ngai dan chuni he hripuya wang hian World Health Organization point a mel hem pha hle a China thu hnuaya kun le China in anomama ka abol zan thei nia nga in WHO sum chung lu tamber US chuan asum chun lu thin ati to ba ka rual lo taka ngong kol ba puitla ka ngai lovin anin zomna a chut cha thu ati chiang to bokani heti la hian coronavirus lo chu dan China in thup le zepil makadu chu English strong mang rampanga US Canada UK Australia New Zealand ram en thatu spy te tang rual five eyes anti mai te chuan hriat sak an du lo top kharia in hemi thuruk top ziakna eng tin tinemo phek som pasari zet mai chu an nei sak thei tlat maya hei hian international transparency dan na satakina bo chiati an soi chuan khovela bara khai hle mi hring te in kai chon thei nge yani ti fin fian hi December sang ni le som pakua thabul lama hriat ani to na chungin People's Republic of China khan aphalui tlatani ti in five eyes intelligence chuan asoi Dr. Meng-Yan hian hetiang thu hi soima se coronavirus lo chuan hi mumal taka tuna pom tlan da ne ro chu China khopui pakhat Wuhan atanga lo dar chuak ani ti chin hi alani maya Chinese le patanga pu chuak nge yani ti thu hi fin fian rin tlak le in nga na tlak tak tak midang soyero ala om hri lo coronavirus hian khovel mi hring zong zong minti boi chuni tamaya nun phung a khai lak zowa ke ni thingtlang pa thlengin kan boi pha chuni hi kan zoram ngeya po ni tinin COVID-19 hrikai thar kan om ve mal tareng mai engtin nge kan om zelang soi har tahle khovel ramzinga India rampu atur bera atang meka kong engkima kan nufual pha don ni te poina langa hei tuna tharuk lai lockdown kan tuarta a kan ram sum le pai din mun chu kan rin ain a cheto view mai theiani mi pui nol pui chuan kan ram economy hi kan ngai to phalem lova Prime Minister Kisan scheme vel bak thingtlang atang chuan kan tuipui phameu lo ni na lang COVID-19 wangin thalai tam takin na an chan to a khovelin hun thim ber mang meka China la chuan sual ronga bol me kreng boka kiltina tangin buaina asiama monthen khata hospital a fula monthen khata indo turin anin puacha mup reng boka kan hun tong hi ain ang lo thei nge mai thir tu zong zong te kan chung te theu him na turin thei top choin ifim khur zel phot mai teng u corona hri pui laka kan him thei nan sarkar lamin ti tur le ti lo tur men hril hi thu oi takin zom ram ramila tul lawa chuan pon chhuat te po hi war lem lo hri tem u miam hetiang huna lo in ti huai view te lo in ti tharau mi view te po hi adik ber lo mai theya sarkar in mi pui pung khom lo zong le social distancing ngai poimo tur zonga min ti po hi
kan ta na ni ti hria in i zom zel hri teng u